pinita nili nang le to ma fan woreng war sa APHUTHAK sin labangso video lo nang than pachini ponik po lapen kai ke so nang litum details bang kelas bangso video long sichini ponik po lasi nang litum labangso video ke chengpen kijur an kelanya fansi tuning riglo tangte aprang si KARDOM kadu kawe Karbitich 2.0 YouTube channel ong kelangara do ana fanstami la penali tum jong si labang so YouTube channel kai kes tame lang bom staminali tum subscribe krelang polate pader depin penali tum subscribe igon la penadu hes tame belarjan theglangi hodak staminali tum berek denon la la bole monon feed nili jada son le labang so YouTube channel ong upload staminali tum mobile ong notification nang le penali tum video kelong da prai phone lo tangti pader depin pen labang so over engwar sa APHUTHAK le lang polonang la pen tiek pen chethan polonang lang pon ignang polapan AIIMS Guwahati Recruitment 2023 dak lo lapan broadcast engineering consultants Indian limited mate BECIL lahin penstami dak waringa war saibang publish pon lo mate paklang pon lo kadu ka pendak 73 ando lapan LDC lapan DEO lapan lab attendant technical officer library cleared lapan kapre ka post tame dak paklang pon iglo nasi Ning Kehang abang fitum nalitum jogdunite jogdun iktame lapen puthonon dak details chethan ponanang details abang kelalo AIIMS Guwahati Recruitment details bangke number 1 along LDC lapen DEO junior administrative assistance labang sodim bang ke dakado ka pen apos bang 10 ando lapen monthly nalitum 24,000 anlong dun pulapen essential qualification graduate ki untang abang pu mate abang pinang po lapendak skill test norms on computer typing speed 35 WPM anang equal lapen English anathula lapen 30 WPM in Hindi lalo dak nang equal skill test and pon lapen number 2 lang bang lab attendant pathology lapen microbiology lapen biochemistry along stame dak kadoka pen 6 anda post do lapen salary mission dak nalitum theglongi 24,000 lapen essential qualification bang dak 10-12% tame science na thula pen medical not diploma substance nang po lapen 2 years dak relevant field manli labang du nang po nang litum pen number 3 lang bang ke dak lab technician pathology microbiology biochemistry blood bank lapen radio therapy labang sodim stame dak 12 anda post bang pipon lo lapen dia itha dak nili dak paklar pon ik thekte lo lapen monthly bang dak 27,000 lo lapen essential qualification bang dak 10-12% chok science na thula pen DMLT from recognized institute with 2 years experience in any recognized institute hospital udunang pola pen dak pena anali tum ke tok thek polangin la details man nil than pan pela pen number 4 lang mang medical social worker dak sido post lapen monthly dak 45 an long pon pola pen qualification bang kachar lang deng bang A pass nang po lapen dak disable dak 2 years dak kupini dak dolang nalitum lang pon engo jang supply dini pulte number 5 lang mang medical record technician upon dak posting sido dak monthly 27 anlong pon ekpola pen dak qualification bang ke BSc ki untang abang pu abang pinang pola pen pena anda ki ding do nalitum lang pon ingo number 6 along bang dak clinical physiologist upon stame dak sido 45,000 monthly nalitum lang pon po essential qualification bang MSc ki pas tang abang pu abang pinang pola pen number 7 lang bang dak copy ne dak dinglen mani ta pachok te dan na litum screen long thek pon lang ik po da pen 45,000 dak monthly na litum long kon po 10-12 pass lo te chawlo science na to is 11 years experience to na po la pen number 8 la long ta space dak therapies la pen space and language dak photologics adim ta dak si postol ta kana litum apply den ikme la pen Asan dak sidak 9 number lang OPD attendant more females including registered hospital attendant grade 3 upon dak post bang 8 andu nasionali tum ning dok polte labang sodin nalitum apply dun iktame lapen kacharle ang deng bang dak metric le pasan ta chok lapen certificate course in hospital service conducted by a recognized institute nasionali tum dak certificate bang dunang po course ke antang hospital along pen labang so lapen kacharle ang deng bang 10-12 pass nang po lapen
jak tha metric pass nang po lapen dak monthly salary bang 22,000 nalitum long pon ikpo lapen number 10 lamang technical officer dak ophthalmology mate optometrist labangso din ta dak number bang sido post 45,000 long pon po lapen dak bang lan an kacharli angdeng abang pi bang dota hai stame aning dogde data thai lapen da 11 lang bang lason la ene thesis technician the number of post bang hini do lapen monthly record renovation da 45,000 lapen degree ki untang abang pinapo number 12 long technical assistant dental na tutang sido dakta 10 12 pass lo te choklo lapen ason da 13 number long technical assistant EGC dakta sido dakta 10 12 pass nang po lapen 32,000 an salary long po lapen 40 number along bang da orthopedics mate plaster technician dakta sido nai lapen must have complete 10 12 pass nang po 2 years experience to nang po plaster high hui ka sun kachal itang lapen disable dak BSc koson ne dak tok do dingon la sinding hang po dak kanang tun lang po me fly dun ingon lapen number 15 la engineering civil dak number of post 1 do lapen graduation ki untang abang pinang po lapen 45,000 an monthly long pon ek po lapen number 16 along dak radiographer technician radiology grade 2 along stame dak for an post lapen BSc ki untang abang pinang po lapen 45,000 monthly long pon ek po lapen gas Steward doctor yang sia post dak 10 12 passes cholo 27 anan itu monthly long pon ek po lapen Phlebotomist labangso din ta number of post pang 5 to 27 dak long pon ek po lapen education qualification 10 12% ta choklo lapen number 19 long library cleared C junior administrative assistant dak bang tang sido post and that 24,000 an money long pon ek po lapen graduation from recognized graduate ki untang abang pinang po lapen programmer mate IT labang sodim ta sido lapen 45,000 an monthly long pon ek po lapen kasar liang deng bang MSc BE BTech ki untang abang pinang po lapen dak 21 lang storekeeper dak teng sido 24,000 monthly long pon ek po graduation ki untang nang po lapen junior AIIMS officer dak 45,000 lapen post bang sido lapen bachelor degree ki untang abang pinang po number 13 lang assistant store officer dakta ingsido post 45,000 monthly long pon ek po degree complete tang abang pinang po number 24 long bang ke UDC SR administrative assistant tang number of post bang 7 do dakta degree ko tang abang pinang po 32,000 monthly long pon ek po driver post upon dak ingsido lapen monthly bang 24,000 lapen 10 pass certificate bang nang po lapen driving license dovek nang po lapen 26 lomang medical officer AIIMS Ayurveda yoga Unani siddha lapen hemopathy lasodin teng sida dakta 56,000 an long pon ek po degree ki untang nang po dakta lapen an experience nang po 27 long yoga instructor dakta number of post bang 1 do lapen monthly renovation bang da 45,000 long pon ek po lapen graduation ki untang abang pinang po experience to nang po yoga na tu lapen kai planning ba nang litum na son hello nalitum la screen along kipi link dui nalitum la bang so link long dam pensi nalitum apply dam ek nang po kai apply dam nei hola documents ke nang la bang ke la son lo photo nang po signature birth certificate 10 pass certificate caste certificate lapen scanning image nang po lapen more than 100 kb la ansi lapen aki ong mang upload long lelo la ansi upload nang po lapen step na long nalitum aprang si dak 7 step do kai planning process mate registration process bang step 1 alam nang litum advertise number 208 type nang po step 2 alam lapen dan litum basics details nang litum tok ik nang po lapen step 3 alam bang enter education details lapen work experience lai hu nang litum tok dun ik nang po lapen step 4 alam bang nang litum photo hai hu upload nang po lapen birth certificate caste certificate hai upload nang po step 5 lang application preview modify nalitum jelang pemenang po lapen number 6 along nalitum payment nang po lapen number 7 lang bang email your scanned documents the email ID mentioned in the last page of application from si email ID long nalitum email ID GP din nang po last date bang dak 21 lo 03 2020 application fee lang dam to application fee bang ke dak general atum 885 lapen 590 extra lapen
OBC atum dak 885 lapen 590 extra lapen SC ST atum han 531 lapen 554 an extra for every additional post apply. Ex serviceman atum hantala sonla lapen women atum hantala sonla la sining hang abang pu abang pitum jogdan ingon dead bang dak last dead bang dak 21 March 2023 lapen ngantum labangso article long wang lokpol te nanitum dak notification lapen apply links tame long pon ikpo nasipina video long bang chithan chet nasipina anding pon lo nasipina puthada video long chilai chitong tunang tang te domi thakmi ka do ka ve kar 2.0 YouTube channel long kelangara do an phastame nilen pen card